part of my right there, los somang. Post Speaker Kalome. Start question numbers at Assembly Pali Finance Department Chang to Minister Chief Minister Zaum Tak Sanata Nakas one to Hini Ena Surkar Kalta Sumium Zetu MNF Surkar Hunlai Tinani Hunlaya Kovita Vanga Mizoram in Sum Amutur Kan Mukim Lo Kaing Zat Nge Bina Kovita Vangin Central Surkar Kan Puina Mizoram Surkar in Zat Ngedon Tini Sang Turin Finance Department Chang to Minister Kan CM Pulal Doma, los somang. Post Speaker Sana Tiang Hini. Hunpa ngaya Mizoram Surkar in Central Atanga Sum Amutura Base COVID-19 pandemic avanga Amutar Lozatsu crore sang ni zatum somsari point pariat bial ani sung tetsu financial year 2019 to 20 chungin share of taxes crore zariat somrupasari point pathum pakwa financial year sang ni somni pakhat chungin share of taxes crore zakwa somnga pasari point pali pakhat 15 finance commission special grants crore nga somlile paruk avangin crore sang ni zatum somsari point pariat bial ani tin azona panina chana chu covid avanga Mizoram in Central Sarkar Tranpuina Kandon Zat chu crore somkwa point paruk pathum ania hengba kahian for management and control of covid noya NHM matangin grant engamozat don ania CSR Nuaya Sum File Bungrua Donte Finance Department in Riat Puilo Engamozat Ombok Tienie. So belna so Turin so no itu pura part of my right there, los somang. Post Speaker Kalome. Voina kan Finance Minister Zaum Tak kan Chief Minister ni Bukina Kazona min chan na hi Mizoram mi pui zongin. A het thiam chin chuan timela hriat veka thain ka hria nam thil ram thil poimo surkar thil poimo takani mase karil ruwa ron lang ngal pakhat omle kad ngeni information official information finance department atanga chuak pani hi ain anglo ngal pang maya he post speaker ri phalna in RTI channa ni som pakwa thani sang ni som ni pani a finance department in RTI zona channa hian Covid avanga Mizoram Sarkar in asum mutur amu kim lo zat hi nuai sang ni zaruk somthum pani 0.58 ti in official in RTI channa finance department hian alo petoa tuna kan house leader le kan chief minister Zaum Tak finance minister ni Bukina a channa nen khan ain ang lovani ti kha kan soidua finance department a wing sang te ngani section sang te oma a source hin ang lo ni mai theya Tuti mek lai ro chuan hei share of taxes hei hi kan thriat angin annual plan nuaya state tinina sum regular takakan mu ania heta hian RTI channa chuan noi sang khat le som ko pathum 0.73 share of taxes sa hian sang ni somni pakhat chungin mu lawani ti kan muwa post speaker I phalna in tuna zona channa khan a zona copy a chana copy kan la dong chi alo na a zariat vaibel se zariat le ti ni in kan finance minister Zaum Tak khana changa kha po khathir serious taknin ka ria a source po in ang thlapas yani si assembly house mewa dot soya finance department hian information not furnish ani chuan adiklova tin thu diklo soya dot kan ti pala poni se thu diklo ti kha moizok ome tin RTI chan na chu lo dikjok ta sela assembly house Mizorama kan house sang bera chan na diklo lo pe khoi mo jok chu diklo ti na ni a an lo pe ni chuan apoi len ka ria kan official te pon film khur nan chu kan soi lang trim du ani ti chuan a total in an lo na po kha
Vaibel says Zabi and the Akror Zabi to Mizora Matan to the Tamko Mai Ponise Pu Speaker Kasoidu to Mizoram Sorkarin Sumtam Tak Kanton Turkandong Loni so in the China to the make lights one Pu Speaker Iding Lama Vena Tutehi Ive Lama and Lai Khan kan buat tam thung alom covid awang sum kan mute alom tite China covid awang kan sum mutur and pangai bak kan mu belahi vaibel se som kwa point som pathumani ti vaibel se som kwa point som pathumani ti kan finance minister som takhan hosa asuita so tini chuan kan mu lo hi vaibel se sang ni le saruk le som thum pani RTI chana ania tuna chana khanat lem hreta kan hu le kan mu lo hi a in thlau lutuka he ho zaum taka phei chuan mi puite hriata kan mu tamalom se covid awangin har san tok tur kan ni hleinem tiang chi zong tongkam hi he figure hian ati chiang heng ka sia ka zo bel na chu hi ni pu speaker zo bel na fia theina khan an soi kha ngai deu thina kai mani chak kha chu dole information nak tu ka kan siam zom takin pu speaker kan hu bel zo he host kal phung hi kan soi tiang lo lo pu speaker ri phal lain zo da khan lu to la zo na ka zo hi finance minister ania he ho sikum som nga chuang ni to zo na kan zo din lo minister dang do din rol ve thin hi kum som nga kalta assembly a khan om ngai lo kal phung thara hian nga tinge minister na zo na chan la ya minister dang do din rol fo ole he hi kan tong mai a he hi til ti chi lo tak in kalta khan a om kum som ma hi si lam chu a chu chu leader a zo na khan zo mai se la minister churon pui mai thin host leader ni si lo ina mani minister pui te zo na lo chan pui fo hi tun ma lamin om ngai lo ni tan check bial tu kha ole speaker nia in assembly house han om hi ale laman din deu chon le lam hi rin ve mai ti olang renga mi pui tan mi se thiam tu ra ngai la pu speaker ole ka zo bel na chu hi ni kan annual plan nuaya po vaibel se sang ni le zaruk kha dik lo zok pala di point vaibel se sang ni za thum chuang kan mu tur kan mu lo chuan central sponsor scheme atanga te central sector scheme atang te le thil dan atanga kan mu lo hitam tin ka ringa covid awang khan chung chu sarkar na chin chia emo budget estimate te po CSS ta na kan mu tur lo ru man lok te om thina khang CSS le central sector scheme atanga sarkar na kan mu tur kan mu lo hi a hriat thei chuan khok ai min sil them ti kha ka zo bel na ni e ka lo me le o the ang chang turin finance department chang tu chief minister pulal do oma lo so wang pu speaker tuna khan kan mi minister te khan min chan pui mi alova min chan pui lova mà rồi chú gió nó gió tôi gió nó gió lâu rồi vangin gió té anh còn tiếng ấy nè khát tiếng khát chú tụi má bơi nào ông dính khóc mày càng sẽ theo ổm ấy Speaker, point of clarification. Zona chang sila anti lava. Kaya minister zom tak na ziyakin kan peng chen ti kha. Anti lo top tu niya. cái mai zo da chang turin ka request kan member zo ta chu vai kan minister ni se nak tu pu speaker nak tu le zana zan ria kan ei honga fel vek mang nia RTI chan na le tu na chan na nang lo kha enge chan kan se phak lo wa khati hun lai khan tu ten nge chan na lo bo sai ti te kan se lo wa eng po ni seng finance department hian heng zong hi a hevek lo wa ni finance department kal tlang lo kha tam me ma chu wang chuan khati hun lai RTI chan na an bo sai la ya an hriat thei chin mang khan an changa ngai tai la huna local zela adik lo han ti dikte aom lo han ti belte alo om chho ve zela lo update chho ve zela chu wang chuan tu na min chan na hi adik jok om mai mang o ka tia chu ke ma ngai dan mai phei chu an ni tin
Chief Minister Relief Fund ate pok khan alut nema Health Department ate NHM ate athan pa local kha athanem le ani ngani strengthening health ngani ti khani khanga te pei ka chuan aron lut nem ma hospital thar sak na tur te po ma machinery le na tur te equipment le na tur te manpower ti na tur te laboratory din na tur te po athon takin 100% in kan ron tran puyang cheu ti ania dik cha chuan po speaker kan soi rei de wanga khamile kha minister ka dil ni khati lai khan akhiat po lo thelova ma se register tran kan zong muwa secretary an lo endorse secretary office ka kal le a ti chuan eng ma action an lo la lova director a local le a ka zui zela to pa NHM ka zuk mu chuak tani 100% funding centralina aron ti tur phase 1 2 3 ti an then thlapakha alo mom te lu nen ti khan an lo da mai maya anua ke po hen voi duai lo zo na he house hen ka zo ta khatiang lama khan tran pui na lo om thei tura khan kan sarkar kha a interest wak lo procurement lamai ro chuan an chak khop mai chu ani khalai thilom zia kha atira RT-PCR call kan nei lova college ta te kan ho chapa kan sarkar amangang mai tin pakhat chu ka lo le sakang cheu ka fan atangin ka tia an du lovani chu menua pu zodin tluangan alei topa lungle ya ada topa chu po chu rei tak an mang thadu lovani mi ta kan ho lai khan a thlona don tur khainga ma kan sarkar khan angai lo chuta India Formosa Foundation in RT-PCR mobile akal thei chi kan ron peng chu an tia veng then khata luarna khan azuk kalanga sampul azuk langa ni khata sampul sang khat ala thei ni chu chane chu po chu andu mi lo chu wan chuan poisa khan in dai view ani don hi kan tia a thlona don tur tam tak kha an dong thei lo ani chu wan finance department in a hriat chin hi chu claim te ani a department sanga engemo tam tak awma chu thil kaldan ani chu wang chuan heng hi akim chang ta kan hedon du ani chuan department zonga kan zo anga a thlona ton le pek te tam tak awm boka khang zong kha herai chuan finance department akal tlang lo wangin hei bak information kha kan pe thailo ni Pu speaker khongai takin RTI zo na le kan hausa finance minister chana in anglo figure in anglo nei hi kan le zela khoi ma platform sang thu ta kan la soi du do na a khoi zong erin tur lo en non thei deu se ti kha dak tipa dak tu lo ka kan chief minister demand kan soi do na chunga chuan thu dik khiat thei acha kom khop maya tin chumi pialama chuan set of taxes kan mu in anglo ringot po khadik thailo set of taxes kha chu mun danga tanga mu ani lo wangin kha angtal ta kha chu adik kha house furnish thei taila kan house omna ta na le ela legislator te mun danga thu kan soidon po a thu in chu omlo kan rin tlan tur kha om thailo mo kan te ni le po speaker RTI chan na hi August ni som pakwa sang ni le sam ni pania pek ania khami hun lai an figure nei anga an pek ania chumin wa chuan accountant general figure final don alo ni le ta chuta chuan alo chiang le zual ta chumi mang chuan voina chan na te hi a local ta ni enge dik zok ti kha a fia kan do ni chuan kan lo fia anga kan in fia ti don nia le alo me chiang